Кавказшы дивизиер загапсыгар илъэсищэрэ пшӏырэ мыгъэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ сурэт къэгъэлъэгъоным икъызэӏухэн хэлэжьагъэх лъэпкъ музеем иӏофышӏэхэр зэхэщакӏохэр ныбжьыкӏэхэр. Тарихым зикъэбар зилӏыхъужьыныгъэ Къыхэныгъэ Кавказым ишублянэхэм яшӏэжь игъэлъэпӏэн ӏофтхьабзэм пшъэрылъэу иӏэхэм ащыщ. Дивизиер минрэ шъибгъурэ пшӏыкӏуплӏрэ илъэсым агъэпсыгъагъ полких хъущтыгъэ шыуишъэ заулажь хэтыгъ. Аныбжьхэмкӏи ахэр зэфэшъхьафыгъэх. Псэем блэжьхэу апэрэ дунэе заом илъэхан къэралыгъом игъусэу пыим пэшӏокӏуагъэхэм мы дивизиери ахэтыгъ. Пые къакӏо зэхъум загъэбылъыгъэп, заупшъогъуи зэкъоупшъэхи зыкъаӏэти къэралыгъом ыцӏэджэ зэуагъэх бэнагъэх. Къэплъытэныр зыхъуджэ 4 сотни зэхъутыгъэхэр зыкъаогъоизэ ари зымафэджэ зыкъаогъоигъэп. Мазэу указым елъытыгъэу зыкъаогъоитыгъ. Зы чӏапӏэм сэ къыхэзгъэунэфыкӏышъутэп зырэ адыгэ шъолъэрэу зырэ зытӏурытӏуми къарэкӏытыгъ шъхьаджи чылэу къадэкӏытыгъ цӏыфыхэр хьаблэуи къэкӏотыгъэх ыджи арышъ мэшэлахь зыкъуаджэ къыхэзгъэщыщтэп сэмыӏофым. Зырэ адыгэ шъолъэрэу адыгэ лъэпкъым елъыгъэу зэкӏэ хэлэжьагъ. Шыукупым хэтыгъэхэм ясурэtхэм ахэмэ ацӏалъэ-къуацӏэхэм гъогу акӏугъэм дзэр лъагъэу зэрыкӏуагъэхэр зэрыт ӏофшӏагъэхэм къэгъэлъэгъоныр къагъэпсыгъ. Пстэумкӏэ ӏофшӏэгъэ щэкӏ фэдиз ащ хэхьагъ, къэгъэлъэгъоным камернэ гъэпсыкӏэ иӏ. Лъэпкъ музеим къэгъэлъэгъуапӏэхэм якӏурэ лъагъохэм ахэр атегощагъэхэу атетых, ащишӏуагъэкӏи зылъэгъухэрэм япшагъэ мэкӏэщтэп. Кавказ дивизием нахь кӏуачӏэ яӏу адыгэ лъэпкъ хэта. Ар дигъутӏэкӏыжьным шъхьа динэхъыжъэхэм ягъутӏэкӏыжьным шъхьа ящымыушъуным шъхьа грантовый проект а конкурсыр агъэкӏокӏым проектхэри дэхэлэжьа. Грантыр инэу лъапӏэ пшӏэ къытхуашӏа, оценить яшӏа, къыдатри марэмэ при мероприятию грантовый проектым хэтэу ятӏэкӏокӏым сурэт гъэлъэгъонырэ. Къэгъэлъэгъоныр мазэм къыкӏоцӏ зэӏухыгъэщт, ӏоныгъом ипшӏым нэс тарихъ мэхьанэ зиӏэ сурэтхэр зэзыгъэлъэгъу зышӏоигъохэм апае ар лэжьэщт. Грантым игъэцэкӏэн къыдыхэлъытагъэу тапэкӏи нэмыкӏ ӏофтхьабзэхэр зэхащэщтых. Борыкъо Фатим, Шэджэшъ Азамат, Къэбархэр.